الحمد لله رب العالمين. الحمد لله حمدا كما يليق بجلال وجهه وعظيم سلطانه. أحمده على نعمه الظاهرة والباطنة، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. كان من دعائه صلى الله عليه وسلم: اللهم من ولي من أمر أمتي شيئا فرفق بهم فارفق به، ومن ولي من أمر أمتي شيئا فشق عليهم فاسقط عليه. فصلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، عباد الله، اتقوا الله تعالى واعبدوه واشكروه على نعمة الإسلام وكفى بها من نعمة. روى أبو داود في سننه وصححه الألباني وأحمد في مسنده عن شريح بن هاني عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لها: يا عائشة ارفقي، فإن الرفق لم يكن في شيء قط إلا زانه، ولا ينزع من شيء إلا شانه. هذه الوصية أصل من الأصول التي يحيا بها المؤمن في الدنيا، فهي وصية بالرفق. والرفق هو لين الجانب وبشاشة الوجه وسعة الصدر، وفيه الرحمة والرأفة، وهي صفة من صفات المولى عز وجل. يتي الله سبحانه وتعالى تقول إن أودني إن أولانداك ومؤيي ميدن ودقلال إن جدي وفوي إهمدن ين جرنمو يتم ويدوني ما جمكولين كانكو الله سبحانه وتعالى. وفودي إن كدي وندما سي إن جرنيمو إن يتم ويدوني ما جمكولين وبيدي يتم كانكو الله سبحانه وتعالى يدوني ما جمكو فينيو دي سودي دي seedo ala reweteɗo si wona kanko kala ko neɗɗo rewi ko wona Allah ko meere. seedo nelaɗo meɗen muhammadun sallllahu alayhi wa sallam, oɗo ko jiyaɗo Allah ɓurɗo moƴƴude jiyaɓe makko ɓen, ko nulaɗo Allah ɓurɗo moƴƴude nulaɓen. neɗɗo mo tawi goto heɓata aljanna sina so ƴewtiri ɓawo makko o ñentinimo. no jeeya e du'aaji maɓɓe kamɓe nelaaɗo sallllahu alayhi wa sallam, hiɓe ma kayno Allah mi turikema kala jeyɗo e fiyaake ɗeɗo mofti huunde o newaniɓe, mi turikema Allah newanomo. kala jeyɗo e fiyaake ɗeɗo mofti huunde o sattinani ɓe, mi turikema Allah sattinanmo. toro Allah e juule nelaaɗo sallllahu alayhi wa sallam e ɓeyngure maɓɓe nden e sahabaɓe maɓɓe ɓen o hisnaɓe. jeyaɓe Allah hule Allah subhanahu wa ta'ala hunde nde tawata o yamiri en, o fawi e hoore meɗen, o ɗaɓɓiri e yiye waɗ. jernemo kanko subhanahu wa ta'ala e dow nemaji makko ɗi o nemini en ɗin fuu, ɓurnen tentinen e majji oɗo nema islam, wongol ma an neɗɗo on ko a julɗo. ko waɗi islamu yo ni nema nde tawno moƴƴere nden fof ko ɗo woni
bone on fo kadi koye lunnagol islam o heɓoto. Abu Dawud o fillike ka deftere makko, Imamu Ahmad oɗo kadi o fillike ka deftere makko, ɓe fof maɓɓe ɓe itte oɗo sahabajo nelaɗo sallllahu alayhi wa sallam wiyeteɗo Surayh bun Hani, o itte baba en makko, on ɗon itte nene Aisha radiyallahu anha. nene Aisha maaki wondema nelaɗo sallllahu alayhi wa sallam ñande goo ɓe noddunomo, ɓe makanimo ko ayyo Aisha won neɗɗo newiɗo. neware wonta e hunde sina hunde nde moƴƴe nde laabe. ñaande e mettere fii wonta e hunde si wona hunde nden nde kaanayi, nde metta, nde añe. oɗo ko wasiye nelaɗo sallllahu alayhi wa sallam moɓe wasiyi oɗo sonnajo maɓɓe ha hewta mofte ɗin fuu. wasiya maɓɓe kamɓe nelaɗo sallllahu alayhi wa sallam moɓe wasiyi kala neɗɗo julɗo, oɗo ko lasli immorde e lasliji ɗi tawata julɗo on no hani wurude e hoore muɗum ka gumdan aduna ɗo. so wi'i neware no jeeya e ko julɗo on hani cuɗorde ɓaawo nde o wattiɗi o wattutoɗin fuu, wattugol neware e hoore makko. julɗo hana wa'ude wa sangalde tawa doloke makko on fof ko bulle. si a memimo a tufoto, so o memima a tufoto. julɗon hana wa'ude ni. ani julɗon hana wonde tawa kala ko iwri e makko yahi e ɗimmo makko on soñjay on tigi. tawa konnguɗi makko ɗin barminayi, kuuɗe makko ɗen barminayi, kala mo o jokkodiri onti añe islamu sabu makko. neɗɗo julɗo on hana wa'ude ni. so o wayi ni o bonnanayi hoore makko, o bonnana kadi islamu. haray ko wiyete rifq ko neɗɗo on yo won neɗɗo newiɗo bange, yani neɗɗo welɗo ɓattade, neɗɗo wondotoɗo, neɗɗo hentiɗo yeeso, neɗɗo yaajuɗo ɓernde, neɗɗo yooɓiɗo ko wiyete ko yurmede e newende, ko wiyete ko neware, ko sifa e sifaji Allah subhanahu wa ta'ala ɗi o siftori, ɗi tawata himo ɗaɓɓiɗi en enen kadi en siftorɗi. أيها المؤمنون، الرفق من صفات الله تعالى كما قال نبي الرفق صلى الله عليه وسلم: إن الله رفيق يحب الرفق يؤتي على الرفق ما لا يؤتي على الأنف. رواه ابن ماجه وابن حبان والألباني. كان يقوم بهذا عندن كويته كون نواره wongol julɗo on welɗo wondude ka konguɗi makko e ka kuuɗe makko, wongol julɗo on ɓannowo yimɓe ɓen e makko hara na o raɗotoɗo. ɗum ɗo ko sifa e sifaji Allah subhanahu wa ta'ala, wono nelaɗo ɓanginiranen noon sallllahu alayhi wa sallam. nelaɗo maaki Allah ko newiɗo himo yiɗi neware, himo okkora neɗɗo e hoore neware makko nden ko tawata o okkatanomo siko ñande o yooɓi. farrifqu hulqun hasan yuzayyinu sahibahu wa yahulu baynahu wa bayna alqabihi min alaqwali wal af'al. yu'ti llahu li sahibi rifqi as-sana'u al-hasanu fi ad-dunya wal ajru al-jazilu fi al-akhirah ma la yu'ti ala ghayrihi. ولذلك قال صلى الله عليه وسلم: إذا أراد الله بأهل بيت خيرا أدخل عليهم الرفق. رواه أحمد في مسنده.
ko wiyete ko neware ko jikku e jikkuji moƴƴi bal hiɗe wawi wiide jikkuji ɗin fuu e nder julɗo on jikkuji ɗi neɗɗo julɗo wi'a yo jikkinorɗin fuu ko ɓuri moƴƴude ko jikku wiyete ɗon neware ko waɗi ko oɗo ɓannidire ma e yimɓe ɓen ko oɗo wowidire ma e yimɓe ɓen ko oɗo watta ha yimɓe ɓen suuse ma ɓe wawa jentade ko wonɗa e wolude kon ko oɗo watta ha yimɓe ɓen ɓattoma ɓe ndaara ko honɗum wonɗa e wadde so tawi ko wiyete neware kon ala e maɗa a woni neɗɗo ñaaɗuɗo a woni tun an wasaŋalde kala ko ɓatti e ma ko tufoto ɗum a wowlanta goɗɗo sina konngol ngol wadday on a naɓata golle ma e goɗɗo sina ɗum wona sabu hakkunde moɗon peƴa sa a wayi ni a nafata hoore ma a nafata islam a nafata jama ma idan ko wiyete neware kon ko jikku moƴƴo mo tawata no cuɗa neɗɗo on labina mo heeda hakkunde makko e waɗugol kala ko kaani heeda hakkunde makko e wowlugol konnguɗi kaanuɗi wowla konnguɗi bonɗi Allah subhanahu wa ta'ala no okka neɗɗo newiɗo ko wiyete kon husnu sana jantore moƴƴude inde moƴƴere ko waɗi no jeeya e ko yimɓe ɓe wedditi e muɗum welsindi muɗum hande ko suudu ma ndu laba wo ko ɓornateri ma ndi moƴƴi wo ko hoɗo monngum foti wo si inde ma nde boni hara fof boni idan inde ma nde moƴƴude naatoya e ñakka ɓurma moƴƴande kama ɗo fawdi jalbude laabe moƴƴa tawa inde ma nde no boni kala ettiɗo ha bonnuma inde nden haray o gañike ma e piiji ɗin fuu keferal ngon hande ko ɗum ɗo woni haɓirde julɓe ɓen ɓe innata islamu na goonga ɓe innata wata goɗɗo juulu ɓe innatata goɗɗo hooru ɓe innatata goɗɗo hajju ko ndaarugol kuuɗe ɓurɗe kaanude kuuɗe ɓurɗe inñinaade haqqil tagore nden fuu ndaara ka jama julɓe muuɓi o yaha waɗa ɗen kuuɗe ɗon inna ko julɓe wonɓe ɗon ɓe waɗi ɗum ko hay an julɗo on sa nani ɗum inna moodi ɓeeɗo julɓe waɓɓe ɗum ɓe haɓe julɓe attoɗa taw riwgol ɓe ko islam inna wona ɓe julɓe few on tuma noon añaɓe jokkintina kala ko woni janngo si goɗɗo wi ɓen julɓe wonɓe nden nokkure yo walle a wallata janngo julɗo iwuɓe nden nokkure fokkiti nokkugo yaagol faabini o innete ko kaari en ni mo ɓe doga e ɓe ɓe wonta hannde kadi kulle dogeteɗe idan ko ɗum ɗo ɓe woni wadde hoore julɓe ɓen yo jow wuro ngon e ngaynaako on piiru ka nder wuro aynaaɗi ɗin hula saako bonoji ɗin sorto to wiya are game walla on heɓon ka wonon jommon e mara hakkil si dammol ko yalti ka wuro ko tawi ko bono maratakol haray ko perdi si julɗo dogi ka muɗum yalti yahi tawi ko keefere moƴƴinanta mo ñakka ka o sora addanama ko o ñaama jonna mo lekki gila ɗo ko kanko andi ko honɗum janngata kanko andi honɗum wowlata kanko andi leere hombo hettotoɗa hande kadi programme ma fof ne junngo makko o wiyatama ya won keefeere goy kono a wona e keefeere sikki ala sabu nelaɗo sallallah alih sallam maaki almar'u ala dini khalilihi neɗɗo mo doguɗa yaaɗa ka mum o wernuma on ko o jokki kon a wona e muɗum sikki ala idan ndimu neɗɗo on kaka makko sa wi kama hande kadi haɗa naadima haray Allah subhanahu wa ta'ala o accali ka nder islam ko nafata julɓe ɓen o sina o waɗi nder tan o accali hay hunde kadi lorrande julɓe ɓen sina o ɓangini nde o rentini e mayre no jeeya e piiji ɗi julɓe ɓen haani wattande yila fewno ɗo ɓeyda gollitirde hakkundeji maɓɓe newagol hakkundeji maɓɓe
ka konngudi e ka kuuɗe e ka wondigal fi haa ɓe waawa wonde julɓe wonɓe nokkuure wootere julɓe yiɗindirɓe julɓe suusindirɓe julɓe yiɗindiranɓe moƴƴere nelaɗo sallllahu alayhi wa sallam ɓe maaki si Allah faalanama yimɓe galle moƴƴere o waɗay ko wiyete ko newende nder ton joom ɓeygure nde wona newaniɗo ɓeygure muɗum nden ɓeygure nden kadi wona newani ɗum joom ɓeygure nden newende wonay toon sonko e konnago yalta nder ton kono si suudu julɗo woni tawi ko sonko tun e yennidiro e haaɓidiro e monagol woni nder ton haɗa je yaltiɗo ɓeeɗo ko ɓe juulata kon koɓe horta ko nafataɓe goɗɗum wa ida tatabba'na sirata khayra al anam najidu annahu ghayra qudwatin fi rifqi faqad ista'dhanahu iddatu nafarin fadakhalu alayhi faqalu lahu assalamu alayka ya muhammad فقال وعليكم فقالت عائشة وعليكم السام واللعنة فقال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله يحب الرفق على كل شيء قالت عائشة ألم تسمع ما قالوا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لقد قلت لهم وعليكم naati e sira nelaaɗo on sallllahu alayhi wa sallam en daari no nelaaɗo wondirno e yimɓe ɓen noon no ɓe waɗno noon en tawa e newaare ko en hunde wondude nafoore ñande goo worɓe jeeyaaɓe yahud ɓe mooɓondirno ɓe ari ka nelaaɗo sallllahu alayhi wa sallam ɓe ari ɓe konki fii naatugol ɓe newnanayo ɓe naatu ɓe naati ɓe tawi nelaaɗo sallllahu alayhi wa sallam no tooli sonnajo maɓɓe on aicha no sera ɗah ɓe wi assalamu alayka ya muhammad assamu yani almawt mayde yo woni e ma an muhammad nelaaɗo maaki onon men nene aicha radiallahu anha konngol ngol metti ɓe satti e maɓɓe ɓe rutti ko ɓuri ko ɓe woli ko ɓe maaki assalamu aleykum wal la'na yo mayde woni e hoore mum onon kadi e kuddi nelaaɗo maaki wonaano Allah no yiɗi newende e piiji ɗin fuu Aisha sonki wi nelaaɗo nanal ko ɓe wi kon nelaaɗo wi kono mi wi onon men ndaaren no nelaaɗo sallallahu sallam ruttiri noon goɗɗo uddita hunnduko mum haa gasa yenne fiiwata yennore ma nden am muusu wi'a am men andi si goɗɗo yennima wi am men a yottike kono mettatamo buy wa'ata wasa uddi hunduko ma kon a wowli sika ko wowli kon ma a wowli ɓuri ɗum ɗo si am men ko yennore kono ko yennore nde muusa idan ɗi konnguɗi ɗo noon ɗi muti e ɗengal meɗen ngal hannde ɗi ekkitoto ɗen ha hetten ɗi tawata mawɓe men no gollirayno tawa si a annda a sikka ɓe hulu reedu kono wona kulon sabu ko ɗi konnguɗi ɗo accatama hakkunde ma yimɓe wata ƴettu konnguɗi barminoji ɗin tun gollitira ɗin ɗon tun konnguɗi ɗin fof no mari ɗiɗi wiigol yennuɗoma an men hatta ɗon a ɓeydali hay fus a yottike mo kono a barminali mo an idan nela sallllahu alayhi wa sallam yotti ko ɓe yeli mayde kon e hoore maɓɓe kono ɓe addali konngol barminay ngol ɓe wi tun onon men kono ndaren sonnajo on kañum ɓay hadi o hiri himo mari gonga sabu mo dari ko yelani ko nelaɗo mayde wande ñande sikko min wonnoɗon sikko an sikko goɗɗo goo koko aysa wanno ko wattama ɓuri ɗum kono nelaɗo sallllahu alayhi wa sallam holli ka needi na noon so tawi goɗɗo ardi bonnere hayso a ruttaymo kono yo andu no ruttiramo hara barminta idan ko ɗum ɗo wiyete a rifq wona angal yottagol bone on few kono andu no yottora bone on hara janngo so tawi on ɗon ko keefeero o woni julɗo heɓa no wondira e makko sabu hollu neɗɗo on si tawi himo jogii jikku bonɗo ko jikku bonɗo wonɗa e haɓude wona kanko siko kanko haɓuɗa ñande o aroy ka dina on hersindiray woni noon ko yimo woni ko amo woni ko wujjo woni kala wonɗo si a hollimo ko jikku bonɗo mo o wondi o mette ma wona neɗɗo yagal makko ngal
ñande o acci on jikku bonɗo wo ko onon janngo so woni julɗo an welde tawa a hersama kono sa haɓimo kanko tigi tawi ko kanko wonɗa e haɓude janngo son fottoy ala ka wondo لما دخل الأعرابي في مسجده صلى الله عليه وسلم فجاء إلى ناحية من نواحي المسجد وبال فيه فقام القوم ليضربوه فقال لهم صلى الله عليه وسلم دعوه أي اتركوه حتى يبول ثم دعاه فقال له إن هذه المساجد لا تصلح لشيء من البول إنما هي لذكر الله عز وجل والصلاة وقراءة القرآن صدق الله فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك نلا صلى الله عليه وسلم كجولر دماء به بتولي صحابة إنفون تولي نتلو إيوي كبرور تو أري أو عندك وني جولر ده أو نالي هاري في جولر ده كان كم عندي كلا كونا كتوريتو أو جودي أو جنتي ها haaju makko yahi hurgo maawo suudu o dari ka nder juulirde ka sokkunduɗa o fuɗɗi hibbude bawle makko ɗe fof moƴƴe makko hey accu nelaaɗo wi accitemo haa o gayna ɓe accitimo haa o gayni fiw bawle makko ɗen ka nder juulirde nelaaɗo sallllahu alayhi wa sallama noddimo ari o jooɗi ɓe maakanimo ɗe juulirɗe ɗo gasata e majje hay huunde o bawle ɗe juulirɗe ko waɗa kaka juule e ka jange e ka inde Allah jante ndaren newende nelaaɗo on sallllahu alayhi wa sallam waawude maɓɓe muññaade acca oɗo haa o gayna billahi aleykum oɗo nelaaɗo hanke e an oɗo jokkuɗomo hande mo tawata si julɗo naati e julde téléphone hum makko soni tawa sonko haɗoɓe ɓen ɓuura téléphone on sonko naate e juulirɗe men ɗen ndaran téléphone hum sonayi tawa kunɗon ko kankum tun soni ɗum ɗon ko poori hum kon annda hay pus moko baaɓe wiiɓe hoore mum ko moko ba sonka nder ton ha tawa ɗum ɗo no ɓuri téléphone o sontinde juuloɓe hommo men ɓuri bonnude oɗa wona kanko wi téléphone o yo sonu o andano sonayi on sa'i ɗon téléphone sonu ɗon ko jamade anda hay hunde kañum anda ka juulirde woni an wiiɗo hoore ma ko a moko ba ka julɗo on sonka ha sontina juuloɓe comme omo ɓuri bonnere itti sikke kan a ɗeɗɗude makko ba inna téléphone makko o lutta ɗo ma wacca ɗo 5000 francs ma 10000 francs ɗum ɗo moƴƴina e hakkunde julɓe ɓen kala makko ba rewɗo ka juldude moɗon téléphone makko soni o accu ɗon 5000 janngo si waktu yonima ɗon o feƴƴa juule e nokku go julata ɗo hannde kadi par ce que o wata julde 5000 makko ñande o ñande idan ɗum ɗo wonani weende julɓe ɓen hakkunde mum wonani haniri nani bone haɗirte idan ko ya ittu bone on hara accali bone goɗɗo go ɓaawa kono so tawi ko ya ittu bone on acca ɓurɗo on ɗon kadi wonde bone ara accu on ɗon kaka bete awa idan nelaɗo sallllahu alayhi wa sallam ɓe holli julɗo on no hani wonde neɗɗo newiɗo si a yii ella ittira ella on no ittirte noon hara jommum monaki kono wona ya wi an man sa a fal yuminu man sa a fal yakfur mono faala yo jaɓu mono faala yo accu ɗon wona noon islamu on wona noon oɗo wona yamirore noon ko kamba noon sakko wona a ñantinayi ɗum ka qur'an idan julɗo on tentini an neɗɗo wiiɗo on ko sunna nelaɗon jokkuɗa tentini an neɗɗo wiiɗo on ko qur'ana gollirta hiɗa hani wattande hila woni kaka oto ma wonɗa woni kaka marché ma wonɗa woni a yeeyay woni a ñawlinay woni a sooday woni a ƴantay woni hikkin ko wiyete ko newende yeeso golle maɗa ɗen nelaɗo sallllahu alayhi wa sallam ɓe maaki Allah no yiɗi jiyaɗo newiɗo ndehimo yeeya kono woɓɓe wallahi si ɓe yeeyima sina hara taw ko kamɓe tummari a sotta sabu mettere hunduko maɓɓe e mettere finde ɓe wondi nden a tawa a faalaka hondir sigawɗo julɗo itti sikke kan si a ƴetti tawi welalima a yahi haala wi amude ɗum ɗo hornala yiltanan a sikkata o meeɗi janngude qur'an a sikkata o meeɗi janngude hadis ko narratamo kon ko o mettinana e ma kon angal konngol moƴƴol ko yaltina e ma kon angal ɗay aynta oɗo ko julɗo idan wonani julɗo on hani woɓɓe julɗo no hani wonde neɗɗo newiɗo e piiji makko ɗi ga konnguɗi makko e kokuɗe makko
wa subhanahu wa ta'ala ko dum do holli nelaado wawno modirde jama o moggo mabbe subhanahu wa ta'ala fa bima rahmatin min allahi linta lahum walau kunta faddan ghaliz alqalbi lam faddu min hawlik muhammad ko sabu newari sabu yumende alla nden neworanda julbe ben tawi neddo no wa'i woso ari o waaway wonde moggo ma tawi neddo no wa'i wo so ari o waawa wonde maada si a wonno neddo nyaadudo neddo sattudo feere neddo mo wattataake feere neddo mo diisondirtaake an ko wiida ko dum si mojje ko dum si bonay ko dum na jikku juldo ni juldo no haani fibaade honto wata o accidu diina makko kan dum don mo fiba don ha mojja kono piiji heddiidi tawata din wana diina jabu diisondirede e majji sa jabali diisondirede piiji din a wi an ko wiida kon buy e sukaaɓe hande ne jogi ellaaji wallahi no hawni sen jokkingal tarawal hande e wattani yila en tawa ko ɓura sonkideede e maggal ko ɓuri mettude fi e maggal ko ɓuri salade jeejede e maggal ko yimɓe wiɓɓe ne goltide qur'an e sunna ɗum ko hunde kanude ko waɗi ko enen hatto jino yimɓe en faamu goonga o si tawi noon en tuunini goonga o yimɓe sikka gonga ko fenande ma goonga on jokka jikkuji ɗi si jikkuji ɗi jokkal diina kan ko arduno ka men ga ko honɗum ko jikkuji wana karamo ko be ari do nodde islam afrique do ko wonbe rondade caade mum ara yeeya wonda e yimbe huwondire mabbe holla be jikkuji moƴƴi ha be inna modi o dina mon labade men jokkay dum tawi non ben non wayi non be moƴƴini dina kambe noddi yimbe mu haybe nodike an a wi do ko a juldo ko a jangudo qur'an e sunna tawi jikkuma o moƴƴali hare la bak te neddo jango mamade binata tawa ko fenande moƴƴinande o jangi tawa himo newi himo faamodire himo mari hakkiri huwonigol e jama on ɓuri a sikkiri qur'an aqulu qawli hada wa astaghfiru lakum fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim alhamdulillahi wahda wassalatu wassalamu ala man la nabiyya ba'da ibadallah اعلموا أن الرفق يعين على حصول المقصود لأن الرفق شفيء لا يرد في طلب الحاجات الشجرة الصغيرة التي تخرسها في حوض فنائك إذا سبقت عليها الماء شيئا فشيئا تشرب منه وينفعها فإذا أخذت كمية من هذا الماء بعينه وألقيته دفعة واحدة لاقتلعت هذه النبتة من مكانها إن كمية الماء واحدة ولكن الأسلوب تغير إن من يقلع ثوبه برفق يتضمن له سلامة ثوبه خلاف من يجذبه بقوة ويسحبه بسرعة فإنه يسكو من انقطاع إذراره وتمزقه كان ذلك من اللطائف في انكساف عدم صدق إخوة يوسف في مجيئهم بثوبه وزعم أن الذئب أكله يتي الله سبحانه وتعالى ولا الله متيك وغوت إدي فو den toromo juule nana sallallahu alayhi wa sallam nela mo tawata annabajo hay e goto arta ɓaawo makko wiigol annabajo arta ɓaawo nelaaɗo boyno fiɓi ɗum no wowlude ɗum kono andama ana muɗum mana annabajo arta ɓaawo nelaaɗo ko goɗɗo addata goɗɗum goo ko wonta diina ɓaawo nelaaɗo na wiigol tun annabajo arta ɓaawo nelaaɗo adduɗo goɗɗum a ƴette haɗa bote ala ko fiɓɗa ɗum ɗon ko ya a fiɓu no fiɓirɗa noon goɗɗo notaaki hannde kadi awa goɗɗo addata hannde kadi ko wonta diina mo mouhamadou accama ko ɗum waɗi no jeeya e ko ɓuri hawnaade si en jentike buy hannde e yimɓe laawi yewtooɓe ɓen en tawa no hulɓini idan toro allah subhanahu wa ta'ala yo allah artuki en wowlugol darade woole ɗe nande kadi gonɗen wolde ko harana yo a wowlu hala ko wolɗa ko hujja e hoore ma wontata kono e julɓe anden ko wiyete ko newende ɗum ɗon walla neɗɗo e heɓugol ko o faala kon ala ko wallata neɗɗo heɓugol ko o faala hewti yarugol hunde newende ɓe wii ko wiyete newende kon ko tefowo mo yiltatake e ɗaɓɓugol haajuji ɗi yani kala ko fokkitanɗa si a hikkini newende yeeso newende nde wallete ha heɓa ɗum tawa hunde wata salade ɗum
kono sa hikkini ñaande e sattere e sonko a yaha e ha tawa ko falɗa ko wawata wonde ɗum noon ko piji ɗin fotto idan sen ƴetti misal ko wiyete ko newende ƴettu barallahu leggal awa ka dambugal maɗa sa ƴetti ndiyan ɗan a wisi e makko gokkun kun yara ndiyan ɗan kun wilita kun janɗa ɗon kono ɗan ndiyan ɗan ƴettata yarnirgol wisa gokkun fiya kun lekkun janɗo si a nokkoyi si o wingi a addi a baɗɗiti hoore mum nde wotere wap kon wonta koye kum ɓoro ku yanato ndiyan ɗan wonnuɗa e addude hibbira gokkun ɗan kun yara ku wilita ko ɗan kadi adduɗa baaƴuɗa nde wotere ko honɗum waɗi ha ɗan waɗata ɗan gokkun yarni ɗan ɗa woni ɓoro jan bugaɗa nde wotere ɗan par ce que none no arduɗa noon sirti none no arduɗa noon sirti idani ɗen andi yarnowo si baaƴi ko yarnata ɗum pellet bone ka ko ya addu saka gokkun ndaare hay saƴo janɗan rabbu samawati wal ardi on holli e wondema si tawno hara o yuppunoɗan soro mboru woturu e wata noon gali kammuga ka kono o waɗay ɗan teme ɗan sako gokkal ha naftoron ɗan ko ɗan ɗuuɗi kon fof ɗa lorata e ngo idan si ɗum juurano tun wona jipporta e jurde gasatano idan piiji ɗin fof ko ni etto weteɗa wiyete ko rifku ko ɗum ɗo wiyete rifku waɗugol hunde ndin doyi ɓe wi neɗɗo mo no ɓorta doloke mum on doyi oɗo no tañƴina doloke makko on hise kono sa ari tun a wippiti a pooɗi a bugike to ko hikkata ɗon ko honɗum ko enna wuto jiyanɗen taƴi par ce que a waɗani ɗum siko paɗi mangi solirɗa noon kadi ko noon idan si rifko ala e golle maɗa en piiji fof kala ko nannguɗa ko noon ko ɗum ɓe wi laawol ngol tawata woni hakkunde maadiji si a naadi ɗon oto tawa ngal wawa heƴuɗon kono ngal yaratani naɓata ngal ɗon si wona rifko si a newaki tun a honka ngal ga honka ngal ga ko ɗum waɗi buy e yimɓe ɓen dogay ka tarawga yaha ha naatugol ka kuuru mbota maadi ndi lanca oto on fiwon ɗum par ce que rifko ala idan ko newende nden woni fi bani adama on sa itti newende golle maɗe tun ɗe kanede mon ko ɗum waɗi ɓeɗo baaba gotoɓe annabi yusuf alayhi salam ko ɗum wirtunoɓe ɓe naɓi yusuf ɓe haldi wondema bono ñaamimo kono ɓe yejjiti mo bono ñaami doloke mum ɓortirtake doy ɓe ɓorti doloke on doy ɓe sowi ha moƴƴi ɓe wuji ƴiƴan e mum ɓe namaɗe baabe maɓɓe ɓe jonni mawɗo on ɓe wi bono ñaamimo mawɗo on daari doloke on jenti ko ɓe woli kon tawi ɗum yaada neɗɗo mo bono wippi ñaami doloke mum yoɓorta he buto rewtere taƴaali tawi mawɗo on tigi on ɗum ɗo convaincali mo fes ko ɗum waɗi o woli konngol ngol o woli ngol ɗum fa sabru jammin ella ala in sabbata kono haqiqa ala e muɗum idan ɗum ɗo holli wondema newende nden kala ka nde rewi nafoore wonay si tawi newende nden wi ɗum boni wonay yeeso toon inna hayatana tahtaju ila rifq narfaqu bi anfusina wa narfaqu bi ikhwanina wa narfaqu bil mar'a inna allaha rafiqun yuhibbu rifqa nara min annasi man yaqla dhufrahu bi yadihi wa dhaka yubasiru kasra sinnihi bi nafsihi wa akharu yakhussu bil luqma li'annahu akbaraha wa ma ahsana madghaha ngurdam men ɗan hato jini e ko wiyete ko newende neɗɗo julɗo on fii yo o wuuru mo hatto jini wiyete ko newende hakkunde makko e ɓe goldata ɓen hakkunde makko e ɓe nguri makko nden hakkunde makko e ɓe jeydi ɓen hakkunde makko e yimɓe ɓe o fotta ɓen ɗiɗo fof mo hani yoɓade ko wiyete kon newendi e mum ko waɗi kala ka wowluɗa konngol moƴƴol sonko ala ɓawo si goɗɗo ari honki oto ma on paw a jippike a wowliri doyi o yewtay ha famodira sikko an kadi waɗi ɗum men kono noon si a ari a mbooti a jippi kadi a wiyani a renta amara hakkil ɗi kongu ɗowne waddude wona ko honkoɗama kon sen ɗo a jippike a wi a accanami tawaki ɗum ɗo heɓilan kono wowa yandi ko o boni hakkil wo ko wono nanta ɗengal maɗa ngal wo ko tawi hiɗa mettamo wo kono konngol ngol ɗaatine ɓernde makko nde kono so tawi a wowli konngol bongol ɓaawo kuuɗe bonɗe kadi kono hikkata ɗo wa subhanahu wa ta'ala wi qul li ibadi yaqulu allati hiya ahsan fa inna ash-shaytana yanzighu baynahum
yeeto jiyaaɓe am ɓe yo ɓe wowlidiran ko moƴƴi sabu seytane solsine hakkude maɓɓe yimɓe haɓata sabu kuuɗe bonɗe ko ɓe haɓata sabu konngol bonngol so a fokkiti ka laawol ɗo kala neɗɗo mo honkuɗa a honkatamo tomo yildo o honke o landotoma taw ndaari ko honkuɗa mi ndaari ko bonnanɗami ko tuma wowluɗa o acca ma o yetto konngol ngol waddata so a wowli konngol newingol a ɗaatini on ala e sonkude si a yiltike a watti haala bonka e hoore muɗum hay si a wawamo o wakkile kon idan neɗɗo julɗo on no hatto jini wiyete ko newede ka konnguɗi makko e ka kuuɗe makko e huwodire makko ɗin fof hiɗen hatto jini ɗum ɗo hakkude men hay e wonkiji meɗen ɗi hiɗen hatto jini ɗum ɗo hakkudeji meɗen hiɗen hatto jini ɗum ɗo hakkude ɓe wonduɗen ɓen ka suudu Allah subhanahu wa ta'ala ko o newiɗo mo yiɗi ko wiyete ko newede o wi sen taskike e yiyay neɗɗo no wawi ittande feɗango muɗum gon hoore mum o waɗa dow itta ngara barmali neɗɗo no wawi ittande ñiire mum nden hoore mum o waɗa dow hara o barmali kono tawa goɗɗo ɗa o nokka sayro o maɗɗo nde ɗeɗɗamo kon ɗum waɗi ittugol feɗango ngon hara barmali e ittugol ñiire mum hara barmali e maɗɗagol sayre feƴƴinande hara tampinal holɓo welde fi kono addi ha sayre nden ɗeɗɗimo par ce que o waɗali doyi par ce que o hawrinali nde par ce que ƴakkalde ha moƴƴi o waɗali ko wiyete ko rifku e muɗum sina ɗum nden ɗum tampintano mo idan ko wiyete kon newede neɗɗo julɗo no hani siftude ɗen e kala ko o watta o waɗa doyi ha o anda ko honto o yaltiroyta sa yii tun diirede a awkike a ndaarel gaɗa konto lummiroyta a yahi te gaɗa fongo ngo ƴawatako hono waɗoyta a wawata heɓoyde solution ɓaawa ton daro ndaara gaɗa ngo fongo wongo ɓaawa ɗo si mi yehiɗo jonko toon ɗum ƴawtoyta ko ɗum wiyete tastogol piiji ɗin ka sakkitode majji qala ba'du salaf inna min fiqhi rajuli rifqihi fi dukhuli manzilihi wa khurujihi minhu wartida'i sawbihi wa khal'i na'lihi wa rukubi dabatihi إن الرفق في التعامل تضعن له الأرواح وتنقاد له القلوب وتقسى له النفوس ما كان الرفق في شيء إلا زانه وما ينزع الرفق في شيء إلا شانه goto kala makko ɓe attiɓe wi no jeeya e faamu neɗɗo yani no jeeya e ko hollata neɗɗo no jogii faamu wongol makko neɗɗo newiɗo nde mo naataka makko neɗɗo newiɗo nde mo yaltaka makko neɗɗo newiɗo nde mo watto conci makko ɗin neɗɗo newiɗo nde mo waɗɗo baɗɗate makko ɗen bi mana neɗɗo newiɗo piiji makko ɗin fuu ko wiyete ko newende ko hunde nde tawata ruhuji yimɓe ɓen no pooɗano ɗum ɓerɗe ɗen kadi no dogana ɗum wonkiji ɗin kadi no yankinano ɗum ko wiyete ko newende ittatake e hay hunde sowona hunde nden nde kana nde añine hayso ko ɓurnode laɓede piiji ɗin woni abdoullahi ibn abbas radiallahu anhuma o wi nela sallllahu alayhi wa sallam maaki wonande oɗo gorko al asajju abdul qays inna fika ghaslataini yuhibbuhum allah alhilmu wal anatu rawahu muslim nela sallllahu sallam maaki wonande oɗo gorko ɓe ndaarimo ha ɓe taskimo nelaɗo maaki piiji ɗiɗi no e ma an asajju abdul qays ɓe maaki piiji ɗiɗi no e ma allah no yiɗi ɗi ko wiyete kon muñal e nettinare muñal ngal se ndaari sharhu riyadu salihin cheikh Usaymin o firi o hilmu ɗo o wi wonde naayo neɗɗo o wawa mbabba tawa ko waɗa o haajaka naayo woni hilmu on dey kono noon ko ya a ndaaru fewndu nde yettotoɗa ko waɗaɗa kon est ce que ko ɗum ɓuri moƴƴude ka paccugol ɗon way ko ɗum woni hilmu ko waɗi fewndo goo tawa accugol ɗum ɓurma moƴƴande ko waɗi so a watti yettike fewndo ɗon ko ɓuri ɗum ɗon kadi arata joni noon fiita ɓuri ɗum ɗo wonu accu ɗum ko woni ko wona fewndo ɗon haɗa hilmu no moƴƴi accugol ɗon ngol fiw si tawi ko fewndo nde tawata sa itti goɗɗum ngo wattata ɓaawo ɗon itta fewndo ɗon fiita goɗɗum ngo wattu ɓaawo e nettinare bi mana angal hawjugol ukku e piiji ɗi ronka darde kon to yaltiroyta ɓe maaki ɗi jikkuji ɗiɗi allah no yiɗi ɗi e maɗa abdoullahi ibn mas'ud radiallahu anhu o wi nelaɗo maaki sallllahu alayhi wa sallam e hadis mo imamu tirmidi filli ka deftere makko o wi ala ukhbirukum biman yahrumu ala nnari aw biman tahrumu alayhi nnaru tahrumu ala kulli qaribin hayyin layyin sahalin
nela sallallahu alaihi wasallam maki ene on accata mi yeeto on ko hombo harmani yiite ma ko hombo yiite harmani ɓe maki yiita ngenno harmani kala neɗɗo ɓattiɗo neɗɗo newiɗo neɗɗo welɗo hondirde yani neɗɗo julɗo on no hani wonde jogiiɗo neware e piiji makko ɗin fuu wallahi o jikku haraymo e julɓe ɓen no ɗuuɗirɗen noon hannde harayno ala hannde kadi keefeeɗo goɗɗo goo hayso o wonta julɗo kono o wonda e meɗen haramo yoltori en kono so tawi mo wowlanɗa wo konngol on ɗo rewtata jurol maɗa bal a hattata emo wowlanɗa on a wowlana mo wattora kadi kala wonɓe ɓaawo makko toon ɓen woɗi hulɓinaade konngudi ɗin kon wowla neɗɗo dariɗo yeeso ma hay siɗa itti bote on ɗon kono wata watta wonɓe ɓaawo makko ɓen fuu ko konngol hulɓiningol ngol tawata adda e bone idan julɗo on no hani moƴƴude konngudi makko ɗin sabu konngudi ma moƴƴi ɗin neware maɗa nden e yimɓe ɓen ko ɗum watta ha yimɓe ɓen hooloma ko ɗum watta ha yimɓe yiɗe ma ko ɗum watta ha yimɓe jolima inde moƴƴere sa heeɓi inde moƴƴere na wata goto e jotto ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم اللهم ارنا الحق وارزقنا اتباعه وارنا الباطل وارزقنا اجتنابه برحمتك يا ارحم الراحمين اللهم يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث اصلح لنا شأننا كله لا اله الا انت اللهم يا حي يا قيوم نستغيث اصلح لنا شأننا كله لا اله الا انت اللهم يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث اصلح لنا شأننا كله لا اله الا انت اللهم ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمه انك انت الوهاب ربنا لا تؤاخذنا ان نسينا برحمتك يا ارحم الراحمين اللهم لا تؤاخذنا بما فعلنا ولا بما فعل السفهاء منا اللهم لا تؤاخذنا بما فعلنا ولا بما فعل السفهاء منا لا تعاملنا بما نحن اهله وعاملنا بما انت اهله انت اهل التقوى واهل المغفره برحمتك يا ارحم الراحمين اللهم يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والاكرام نسالك اللهم باسمائك الحسنى وصفاتك الاولى وبكلماتك التامه ان تجعل لنا وللمسلمين من كل هم فرجا ومن كل ضيق مخرجا ومن كل بلاء عافيه اللهم بدل اسرنا يسرا وفقرنا غنى وضعفنا قوه برحمتك يا ارحم الراحمين اللهم انصرنا ولا تنصر علينا وانصر لنا ولا تنصر علينا واهدنا ويسر الهدى لنا وانصرنا على من بغى علينا برحمتك يا ارحم الراحمين اللهم ارسلنا بالاسلام قائمين واحرسنا بالاسلام قائدين واحفظنا بالاسلام راقدين ولا تصمت بنا عدوا ولا حاسدا برحمتك يا ارحم الراحمين سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين